F'kummenti li tagħmel l-Ingilterra, l-Ambaxxatur Libjan għal Malta li għal snin sħaħ f'pajjiżna irrappreżenta tmexxija ta' Gaddafi ikkonferma li issa ser ikun qiegħed jirrappreżenta lir-rebelli. Qal li l-kisbiet kbar tar-rebelli waslu biex anke hu issa jkun jista' juri lil min verament kien qiegħed jappoġġja. Careful about some statements to couch them sometimes in diplomatic terms that was only tactical, and you may have noticed I was really deep down on the side of my people and their legitimate struggle for freedom and democracy. Spjega li dan il-pass kien qiegħed jagħmlu b'sens ta' liberazzjoni personali e kif l-aħħar xhur kellu fuqu pressjonijiet kbar. At this moment, really, I have no reservations whatsoever, but to say that this is a great historical moment for the Libyan people, that it is good riddance, that what I really sincerely look forward to now is the post-Gaddafi Libya. Spjega li rebelli taħu l-istruzzjonijiet biex u jibqa' fil-kariga issa għal iżda li m'għandu l-ebda pjan li jibqa' ikkakmat mal-poter u jekk iktar il-qudiem ikunu jridu li xi ħadd ieħor minfloku huwa lest jirtira u jmur lura għal ħajja akademika. Sa dan it-tant ambaxxati oħra madwar id-dinja li sa ftit tal-jemilu kienu qed jirrappreżentaw lir-reġim ta' Gaddafi fl-aħħar jiem ukoll bdew jirrappreżentaw il-Kunsill Transitorju tar-Ribelli. F'ħafna każi dan seħħ billi membri tal-komunità Libjana barra mill-pajjiż tellaw fuq il-bini tal-ambaxxati il-bandiera tal-Libja ħilsa. F'Washington DC l-Istati Uniti reġgħet infetħet l-ambaxxata li minn issa l-qudiem bdiet tirrappreżenta lir-ribelli. Min-naħa l-oħra fl-istess jum li l-Eġittu rrikonoxxa lir-ribelli minflok Gaddafi, fil-Kajr il-bandiera tar-ribelli ittellet fuq l-ambaxxata Libjana. Il-Belarus neħħa l-bandiera ta' Gaddafi minn fuq il-bini tal-ambaxxata u fil-Brażil inqala l-inkwiet bejn dawk il-Libjani li huma favur ir-ribelli u dawk kontra Gaddafi. Sissa l-ambaxxata Libjana fil-Brażil għadha qed tirrappreżenta lil Gaddafi u r-reġim tiegħu. Biżieda ta' Malta illum issa huma 33 il-pajjiż madwar id-dinja li rrikonoxxew il-Kunsill Transitorju bħala l-Gvern Libjan. Min-naħa tagħha r-Russja tqis lir-ribelli u lil Gaddafi bħala rappreżentanti ndaqs tal-poplu Libjan. Iċ-Ċina għadha ma rrikonoxxitx lir-ribelli iżda kien hemm taħdidiet bejn diplomatiċi miż-żewġ naħat. Fl-aħħar nett ħaddiema l-ambaxxata Libjana fl-Iran qal li d-diplomatiċi Libjani ħarġu bil-vakanzi u jerġgħu jkunu lura nhar it-tlieta li ġej.